Бейет, прозаик, драматург Анимпадис Иванович Сафронов Алампа быйыл төрөбүтө сүүс отут бесыла. Таттылуғын Алампа атынан орто сколатыгар сурячы төрөбүт күнүгер үгес курдук Алампа күнетериллер. Үрүң туллук аргыстагы скола күнүн туһунан келер сюжетка. Ыры ымыта кохон тойуго болбут Алампа үрүң туллуга уяга сүректеяга очоттон баччага дери төһөмө долгутан келлега. Үрүң туллуг эрем өлбөстүр кохону ырыгап сарбыт Адам Скрябины батыха кампагытардар Гранд Григориан унна Владимир Ксенофонтов музыка айымнитын быһытынан аян чучуян таарбыттара. Татьяна Никентьевна бу ырыга ологуран инникетин төһөмө киең далаһыннаах сүүнө көстүүлээх бөччуннааха үлени аян тахарыакка сөбүн белиетир. Мелодията бар буллади. Ол мелодиятын кинилер как лейтмотив ламбараннар ону же растан киллерен тарын керкетен олох мощной улган оркестрдерга болан таккан сөп запросто. Алампа атынан орто скола үбүлүйдәк сылынан айыллан тақсыбыт үрін туллук ыра сана әлі қолық илжеті болан Москва Санкт-Петербург ораттартан алгыста қаяна сағаламмыт. Алампа айымларын ырыла қарғыға чораннақ той туллугу оскола уятчылары әтидейлерінен биген чучуян таарбыттар. Бу манны коңохок бу төрдүс тақсыта. Так, бу илибитен оңырап боламыт, бу туллуктар бу пыллана бәйбәлерен майтын наспаттар, қамсанылары атын. Оны бу муфелне хокутор бухаран тахарыбыт, онта бу тутан турар туллугум, бу билеген республикатага эстафетага оголор кохана агыларын эстафеталар кыттахычыр. Осколага бүгүн чуаран тыгын кытта Алампа күнетерелинне. Сүрбетче сылустата үгес быгытынан сүриячы төрөбүт күнүгер Алампалыгын алтыгыннарар ага суроктар болаллар. Бүгүнтен тептен түйөт төгүл республика тагымнаа Алампа агылара ытыллан бейет атын үйетитиге үгүс үле терелилер. Алампа айымнеларынан сердә кахи боларга, үтөгөскә, кохагантан котарга, керене кераксирге үйренеллер. Бәһис төгүлен бу аксыны 10 күнүгер ытары турабыт. Алампа онда билимни кемден агыны научно-практическая конференцияны. Алампа атын кен тутта сүгәр үйрәк кыһата быйыл 2 жоһун түгәне Алампа 135 вонна оскола 100 сүрбә сылларын жүйрә тутан белетир. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сака телевидениете, Татта.